Bia Kamal ka no online TV channel. Another malaka niam we ka yete kon kaler ti jidit ti bukon kalinga jan gwasame. Kaler ti ti kaler ti gor liang ka ta dana let karodin kaja. Bana jowling ka Kwi Nasser kane Ulang Commissioner ka duob dana chalat ka ken go kenishi ka chobre which ka Ulang kane Nasser bana jow me bana je kwen kajan ler me. Ler dina bana nyok mukwen kone erieg michituok ray which ki bot michi jian gwaldan ci jenten ka cha boda mo sha doan match ka boda money edung Nuer Wai Army ki ne de kontila Nueri boda ma jele kre ki bana jeling ka jen la reme bukoro danu re bokotin kona lat korodian kan kono ni ami jiram jidit ka no online TV channel gor jen o jender subscribe ko de notification bell de je twany en walle e shanka jan dang rawide kel ka pai diech ron kina dang rawide jan dang rawide diech bana jo me bana jeling jo ban gwasa me be ka Jason Bor kana gone no bine lar ne diala kontinte re which ka penal state ano an wo take bot wa metere de take kwen amboda mo jena ano no jena ki Ethiopia ka jen wen kwije mo wa jere de tega kwen no wa we ka Ulang County ka kwije mi en boda mo ne tin content chaja taki chaja dwan matere year ke de ne SSPDF la de ni kirma yadi so Sudan People Defense Force militias no wa dweken boda mo dweken mic ka Nording River Bank wari ga mo tuwa pan ka shanga jan dangro ka pay di ron kina dangro jan dangro de dich wa jan gwada dana tuwa ga motin kene de content ray bot ka wat ni civilian atin ere bot ka ke lew chicken kwa ga dial chicken ka ma chicken kanang en kon mit ray bot ka gwada mo a chicken shunang so gwada men cha ko lat cha o men chicken lat kene ti wa chaja condemn Nuer Wai Army kene mi shala de KDH SSPDF siam yek chajalat chicken kulu wona na akene la ne no de ne dial kontela jejen bor kien ram moten gwasa moko en jalbot ka kere year de ja kapchong amat amene mi sha de inti la de ne SSPDF chako kon joch a chako woch re wik ka bura be a wone ka Nasser County ne dial ti de ko kon woch konta moran wiajen den bajuna ka daramo na mo barik bejeno ka kwije mo de yen jali na kapchong komite bon mo jen bay negre de senta ma bode paneshi wachi wa charam kel chay negre de en re bor kana moko wachi kan re bor ke chikana dwan mach mi kan dwan mach je tok no wachu na shuri ni bare de ka waram kelam gwado mo chay naga ken en kuma kirma yadi che goro no temal ma de to re weekend Nasser ko en bod no jena ki Ethiopia nang kon gwada nang yetin no ka jan bukana opet na mo wachi chonko en yir te dak dung Ethiopia kene dung so Sudan no so bot ene randa jal kaja especially de kona jel kare bot ke civilian no chicken na mo chicken de lat wa barbaric attack chicken la de kene de kona la SSPDF wa mijek chimogwa ka kuje mo chwal ke jejen bor ko de ka rudi aleka ko ken titi ki de ni kirm yadi de ti ke de inti jek to goro bika which bikana yar ka biga na bikan kanak cheman chalar long wa kan luik kene de kone la jiwo je long wa ne ringwa la kan wiya tuar ba ko jengnu kijimi kuji ko ulangi so ne me wa melet kene tama kan de ni ten kone la de ni kirm yadit a jo de na ban lengwa same a jo ma chalat ka ki kwarana pa kwan ka Nasser kana Ulang chalar do shi Nasser kana Ulang commissioner ken wa shi ga chobre we kana Nasser kana Ulang ka jo dana chalat no chajo me chajo kwen needing content en winemi ban na makula linkel chalado en commissioner dana pai kwan ala dungu lang ken Nasser counties wa shi chup ke area na ken wa chup ken ka shankaro ka jok no wa ken chi ge kana chi ge ke villager ban me ka chi so ngai kona gwan go tele ramte da won mide ko le je ga you know ten ramde ge ka Nasser ka ramde je ka jan Ulang ko ne dial chi na shi ka pot Nasser commissioner en pai kwan chal James Gadwe jok no ken ram do dia na Ulang counterpart wudi chal kam nel batwang wa kan dangro wa ke generals ni ti wa ke loyalis ka kir lo wa ngat ke kir
katin kon let ken ka ken cha ka kwan ni ka chang ka bakel ka pai di ron kin dang ro di jame ke degree de kon e cha lat kir ma yadit ke SSBC ke television dung so Sudan ano shi ken ite nyam te lad kwar SPLMIO official shi ke James Galwa ken re gai galwa ken de kon te rich James Galwa rueje ka Nasser re gai galwa de rueje ka Ulang so kene dialati kene cha suspend ke cha kap chong ne ka pai ngwane dan no shi governor re dan e cha kwan ala wuri shol ka me shol ke de kon shol kwang shora le wajiram dan shi ne to ngwan cha kap chong no gwada me wate mu cha kula lat regai galwa has been suspended earlier in April by the governor amid controversy including accusation of demanding 8 million SSP from the community to fund a welcoming ceremony for the governor wacha acha ka no but neme shi jandan to content no but kan de kon shi bindala commissioner bindere we kan Nasser kan Ulang bi kan belelo bi kan ko bi na bi kan convince ko de na lo dawich ko jala dana gorkir ma yadi de ne ti shane ken shaka na ke ken biya da yeni de kon la sibiliane dio je na me shi chong ke shi magwa Gerald James Kwang Shorale mentioned de ni dia le konte shana na right now I think no ka gwadan bi be de longa jabane but muti kwer ka la le de chetere ding buto ko ka gwasan be ko jen jene de wan chegan na ka Nasser jene wan chegan na ko Ulang jene de wan ba che bane bo gur ka bure be so gan dia la ti lat ka ken in the name of war kwa please ne kirma yadit ke chonkel ke kirma yadit so jo ngore be alen gwada me wo shi kan commissioner dangro chi ko chubatama kana Nasser kana Ulang kule tej nyo ne ka ngane bi kan karwajo an be ta ga mal ban je muridin babay